Abanyarwanda 25 bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe ni bande? Ese ni bantuke? Menya abanyarwanda 25 bashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe ndetse n'abashyigikira iterabwoba. Urwego rw'u Rwanda Rushinzwe Ubutasi ku mari, Financial Intelligence Center FIC, rwashyize hanze urutonde rw'abanyarwanda 25 bafatiwe ibihano kubera gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba imbere mu gihugu. Ese abantu ni bande? Bashinjwa gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, gushinga imitwe y'iterabwoba cyangwa gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uru rutonde rwemejwe na komite ishinzwe kurwanya iterabwoba. Uru rutonde kandi rwiganjemo abayobozi n'abanyamuryango b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abo muri Rwanda National Congress, RNC, MRSD, FLN n'indi mitwe yose ihora irajwe inshinga no guhungabanya u Rwanda. Lieutenant General Gaston Iyamuremye ukunze kwita amazina atandukanye nka Rumuri na Victor Byiringiro n'andi mazina, ni umuyobozi mukuru wa FDLR. Yavutse ku wa 14 Mutarama mu mwaka w'1949, avukira mu murenge wa Muko, aho ni mu karere ka Musanze. Lieutenant General Iyamuremye yashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi mu bikorwa by'iterabwoba bitandukanye byo gutegura no guhuza ibikorwa byo gutera u Rwanda, gucuza abasivili utwabo mu buryo butemewe, ibikorwa by'iterabwoba, gusoresha abaturage mu buryo butemewe. Yagize uruhare kandi no gucuruza amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Major General Pacifique Ntahunguka alias Omega, General Major Ntahunguka alias Omega, uzwi ku yandi mazina atandukanye nka Murefu, Nzeri na Israel, ni umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA, Les Forces Combattant, abacunguzi. Yavukiye muri segiteri ya Gasebeya, Commune ni Gaseke, muri Prefectura ya Gisenyi, aho hari mu mwaka w'1964. Kuri ubu niho mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Yashyizwe kandi ku rutonde rw'ibyihebe na Loni ndetse ahangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byaha bijyanye no gutera inkunga iterabwoba, gutegura no gushyira mu bikorwa itero byo gutera u Rwanda. Uyu ni Kiranja, ukomeje kubana muri ibi biganiro, kandi subscribe ndetse na share kugira ngo ukomeze udushyigikire. Comment nayo ni ingenzi. Gucuza abaturage utwabo no guhatira abaturage kwishyura imisoro itemewe hagamijwe gukomeza ibikorwa byabo by'iterabwoba. Colonel Sylvestre Sebahinzi alias Zingazinga, ayose ni amazina ye. Colonel Sebahinzi bakunze kwita Zingazinga yavutse ku wa 8 Nzeri 1961, aho ni mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu. N'umwishwa wa Juvenal Habyarimana, atuye Rusaka ho muri Zambia. Uyu mugabo akora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, ni umunyamuryango wa FDLR, n'umwe mu batera nkunga bakuru w'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ibikorwa bye abikorera muri Afrika y'Epfo. Yayoboye FDLR mu myaka 3 kugeza muri 2009, agira uruhare mu bikorwa by'uyu mutwe by'ubugizi bwa nabi no kwihanira. Yakoze nk'umushinjacyaha umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru rutonde ruriho kandi Major Alphonse Munyarugendo alias Monaco Dollar. Munyarugendo yavutse mu mwaka w'1936, avukira mu karere ka Ngororero. Uyabarizwa Maputo ho muri Mozambique. Yayoboye ALIR. Iyo niyo yaje guhinduka FDLR, umwe mu bashinjacyaha b'uyu mutwe w'iterabwoba. Kuri ubu ngubu ahagarariye FDLR mu gice cy'amajyepfo ya Afurika. Ashinjwa kandi gukusanya amafaranga no gutanga amafaranga afasha ibikorwa bya FDLR bigamije kurwanya ndetse no kugaba ibitero ku Rwanda. Faustin Ntirikina azwi ku izina rya Zigabe Pacifique. Uyu ni umunyarwanda ufite ubwene igihugu bw'Ubufaransa. Yavukiye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro. Aderesi ye igaragaza neza ko aba mu Bufaransa, mu mujyi wa Mulhouse wo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yahamwe kandi n'icyaha cyo gushishikariza urubyiruko kwinjira mu mutwe w'iterabwoba urimo RUD, Urunana na FLN. N'umwe mu bacurabwenge bateguye ibitero bya FDLR byagabwe mu Kinigi ku wa 4 Ukwakira mu mwaka w'2019, byahitanye imbaga y'abantu y'abaturage b'u Rwanda. General Major Antoine Hakizimana, General Major Hakizimana uzwi ku izina rya Jeva,
yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe avukira mu murenge wa Kanjongo ho mu karere ka Nyamasheke. Ni umuyobozi w'ingabo za CNRD FLN. Uyu nguyu kandi ashinjwa gutegura no gutera inkunga ibitero byagabwe i Nyaruguru na Kitabi, abikorera aho abarizwa i Bujumbura mu Burundi. Eric Munyemana yavutse kuwa 2 Mata 1972, avukira mu karere ka Karongi, afite ubwende gihugu bw'Ububirigi uherereye mu burengerazuba bw'Ububirigi, niho akorera ubukanishi. Uyu Munyemana akora nka vice president ndetse n'ushinzwe gukusanya inkunga zikoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba bya FLN, agahuza ibikorwa n'abayobozi ba CNRD FLN. Munyemana ni vice president wa FLN ashinzwe gukusanya inkunga no guhuza ibikorwa by'iterabwoba. Uyu mugabo azwi ku izina rya Mitari Dogiteri Inosabiruka, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1964, avukira i Huye, abarizwa i Mauhaus aho ngaho ni mu Bufaransa. Ni umunyamabanga mukuru wa CNRD FLN. Yagize kandi uruhare nka mugenzi we Hirikina rwo kwinjiza urubyiruko no mu mitwe iterabwoba ya FLN na P5 hagamijwe gutera u Rwanda. Yanagize kandi uruhare mu bitero bya FLN byo muri 2018 byagabwe ku mudugudu w'icyitegererezo wa Hanze uherereye i Ruheru ho mu karere ka Nyaruguru. Faustin Kayumba Nyamwasa yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1958, avukira mu Karukungiri ho muri Uganda. Kayumba umwe mu bashinzwe umutwe wa RNC cyangwa se RNC n'ihuriro rya gisirikare rya P5, abarizwa i Pretoria ho muri Afrika y'Epfo. Yakatiwe kandi n'urukiko adahari ku byaha byo gutegura ibitero by'iterabwoba byifashishije za grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali hagati ya 2010 na 2013. Ni umwe mu b'imbere bakusanya ndetse bagatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, akaba ari umwe mu bakorana na FDLR nk'uko raporo z'inzobere za Loni zo mu 2010 zibigaragaza. Dogiteri Emmanuel Hakizimana yavutse kuwa 4 Mutarama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1963, avukira mu murenge wa Nyanza ho mu karere ka Gisagara. Ubu atuye i Montreal muri Canada. Ni umwe mu bashinze uyu mutwe RNC na MRSD, agira uruhare rukomeye cyane mu gushaka abantu benshi barwanya u Rwanda, ari nako akusanya inkunga zigamije gufasha ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda. Abudukarimu ari Nyarwaya azwi nka Dick Nyarwaya, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1938, avukira Ijinja ho muri Uganda. Nyarwaya afite ubwende gihugu bw'Ubwongereza, abarizwa mu majyepfo y'umujyi wa Londres. Ni umunyamuryango w'ihuriro rya P5, n'umwe mu batera inkunga ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse akorana bya hafi na Kayumba Nyamwasa. Uyu ni Major Robert Higiro uzwi nka Gasisi, yavutse kuwa 24 Ukwakira 1970, avukira i Kabarore ho muri Uganda. Higiro atuye i Nairobi ho muri Kenya. Ni umunyamuryango wa P5 na RNC, ashinjwa gushaka inkunga no guhuza ibikorwa bijyanye n'amahugurwa mu karere. Frank Ntwari yavutse kuwa 12 Ukuboza 1977, avukira i Kampala ho muri Uganda. Ntwari atuye Johannesburg ho muri Afrika y'Epfo, ahagarariye RNC muri Afrika y'Amajyepfo, agakurikirana ibikorwa byo kwinjiza abantu muri uyu mutwe mu bikorwa bihuriweho na FDLR. Inyase Rusagara nawe n'umwe muri abo ngabo 25. Rusagara yavutse kwa 25 Kanama mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1986, avukira mu Bende muri Uganda. Atuye muri leta ya Yamane ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu muvugizi wa RNC ushinjwe kwamamaza icengeza mutwara rya FDLR no gukangurira abantu kwanga u Rwanda yivuye inyuma. Akurikirwa nande? Akurikirwa na Jean Paul Turayishimiye, ni umunyarwanda wavutse kuwa 6 Kanama 1972, avukira Rushuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Atuye i Washington ho muri Amerika, ahakora nk'umusemuzi w'inkiko. N'umwe mu bashinze RNC, atera inkunga ibikorwa bya RAC urunana, agakwirakwiza icengera amatwara y'urwango
abinyujije mu kinyamakuru kizwi nka East Africa Daily. N'umwe mu bashinze Rwanda Alliance for Change, Rwanda Alliance for Change, urunana. Akoresha umurongo wa YouTube witwa East African Daily mu bikorwa byo gushyigikira iterabwoba, gutegura ibikorwa byo gushaka inkunga no gushaka abanyamuryango yifashishije P5. Gasupari Musabyimana yavutse kuwa 12 Gicurasi 1955, avukira mu murenge wa Rusarabuye ho mu karere ka Burera. Uyu mucuruzi atuye i Buruseli ho mu B'IBYIHEBE. Niwe kandi nyiri musabyimana.net na radio Inkingi, imbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu gukwirakwiza icengeramatwara bya FDLR na P5 no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Placide Kayumba yavutse mu mwaka w'1981, avukira mu murenge wa Ndora ho mu karere ka Gisagara. Atuye Inamuru ho mu Bubiligi. Ashinjwa guhuza ibikorwa bya FDU na FDLR gutera inkunga P5 cyangwa se P5. Hari kandi Augustin Munyaneza yavutse mu mwaka w'1963, avukira mu karere ka Muhanga. Atuye i Buruseli ho mu Bubiligi, aho akora akazi ke ko gutwara abantu, taxi driver. N'umunyamuryango wa FDU Inkingi, kandi ashinjwa gushakira inkunga imitwe y'iterabwoba ya FDLR, Foka ndetse na P5. Michel Niyibizi. Uyu Michel Niyibizi yavutse mu mwaka w'1956, avukira mu murenge wa Muhororo ho mu karere ka Ngororero. Atuye Etonayi ho mu Bubiligi. Uyu mwarimu ashinjwe gutegura no guhuza ibikorwa byo gushakisha inkunga imitwe ya FDLR, Foka na P5. Ari mu bakunze gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Undi muri abo 25 yitwa Jonathan Musonera yavutse kuwa mbere Gashyantare 1964, avukira mu karere ka Nyanza. Atuye i Londres ho mu Bwongereza. Akora ibikorwa byo gushakira inkunga RNC na FDLR, gusa inshuro nyinshi akunze kugaragara avugira RNC ndetse na FDLR. Dr. Theogene Rudasingwa. Uyu Dr. Rudasingwa yavutse kuwa 2 Gashyantare 1961, avukira mu murenge wa Sake ho mu karere ka Ngoma. Rudasingwa atuye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'umwe mu bashinze RNC, n'umwe mu bateje imbere ubufatanye bwa RNC na FDLR, Foka. Rudasingwa n'umwe mu bacura bwenge bateguye ibitero bya grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali muri 2010 no muri 2013. Rudasingwa Theogene yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika hagati ya 1996 ndetse n'1999, n'umuyobozi mu biro bya perezida wa Repubulika hagati ya 2000 ndetse na 2004. Akunze gukwirakwiza gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba adategwa. Majoro Jacques Kanyamibwa. Uyu nguyu yavutse kuwa 13 Mutarama 1957, avukira mu murenge wa Gitesi ho mu karere ka Karongi. Atuye i Toros mu Bufaransa. N'umunyamuryango wa FDLR n'umutwe wa RUD urunana. Ari mu bategura bakanatera inkunga ibitero by'iterabwoba byabereye mu karere ka Musanze mu mwaka w'2019. Agira uruhare kandi gushaka no guhugura abarwanyi bajya muri iyi mitwe. Thomas Nahimana yavutse kuwa 26 Mutarama 1971, avukira mu murenge wa Nzahaha aho mu karere ka Rusizi. Ubu atuye i Le Havre mu Bufaransa. Ni perezida w'ishyaka Ishema ndetse n'umuhuza bikorwa imitwe iterabwoba itandukanye. Akoresha umuyoboro we wa YouTube
uzwi nka Isi n'Ijuru TV mu gukwirakwiza amatwara yo gushyigikira ndetse no gushishikariza iterabwoba n'urwango, byose biri mu murongo wo guhungabanya u Rwanda. Christine Coman Uwizera yavutse ku 25 Nyakanga 1972, avukira mu murenge wa Rushashi ho mu karere ka Gakenke. Afite ubwene gihugu bwa leta zunze ubumwe za Amerika ndetse atuye i Denver muri leta ya Colorado. Nk'izi nakunze kwitwa yavukiye ese n'uwo mu kahe karere. Uyu mugore ni umupasiteri ashyigikira FLN mu buryo bukomeye. Akunze gukoresha konti ye ya X izwi nka @soso Rwanda mu gushyigikira ibikorwa by'urugomo no guteza imbere imitwe y'iterabwoba nka FDLR, FOCA, P5 na FLN. Sylvestre Nduwayezu uyu mugabo Jedri yavutse mu mwaka w'1972 mu karere ka Musanze. Nduwayezu akorera i Kampala ho muri Uganda, ashinjwe gushaka abajya mu mitwe y'iterabwoba. Ashaka kandi abajya muri P5 na Rudi urunana. Ahuza ibikorwa by'iterabwoba, agatanga inkunga yo kugura intwaro zo kugabisha ibitero ku Rwanda. Uyu ni Kiranja ukomeje kubana muri ibi biganiro. Kanda subscribe ndetse na share kugira ngo ukomeze udushyigikire. Comment nayo ni ingenzi. Nzajya ngenda mbagezaho amwe mu mateka n'amakuru y'abantu batandukanye. Mukomeze mugire ibihe byiza.